Melalui siya tu General. Ha? Melalui siya. Yo melalui aja pada oi. Lado amin itu. Lado amin dari kampung lado dari kantau lado. Deni. Dari kampung Siboy. Si Boy. Yung si Boy. Aku pertolongan dari Indonesia itu yang di perantauan. Yang di Malaysia, Pekanbaru, Jakarta. Yang di grup. Ya dengar dari kita sama ya. Musahar, strip epi, 400.000. Firdaus, strip kita 500.000. Nizar, Nizar aku sebutin tadi. Nizar sekeluarga 2 juta. Tuangku Isel. Seleng. Ya, siapa saja nih? Izon. Seleng. Ya sekeluarga nih Penizar. Jojo bina-bina tua guys. Berjumlah PTA 2 juta di Padoni Penizar. Uyong Adang, strip EPA 1.500.000. Uyong Kame, strip EPA 1 kain, PT 1.500.000. Jasmedi di Malaysia, strip kita 1 juta. Deni di Malaysia, EPI, strip EPI 500.000. Ya 500.000. Ipen, strip Dewi 300.000. Devi, strip Ida 300.000. Sultan Sahril, strip Fitri 1.500.000. Ijeb, strip Ira 500.000. Dila, strip Sultan Zuar 500.000. Bagindo Rahim, strip Lisa 300.000. Bagindo Jeffrey, strip Leni di Malaysia 500.000. Bagindo Rapini, Tanjung Balai 1.500.000. Aspi ataupun Siabi anak DJ Ayah calon 1 juta. Kairil 1 juta di Malaysia. Rostam Effendi ataupun Ipen anak dari Pak Kentong strip istri 500.000. Sultan Siet strip Riz di Malaysia 200.000. Sultan Amir Masita di Malaysia 200.000. Marah Gani strip Yar 100.000. Tuangku Basarudi strip istri Jakarta 100.000. Izot di Malaysia strip Yati RM 50 ringgit. Tadi 100.000. Sidi Rapi Ano may pubisan dito? Sidi Arifin strip das Moro Bungo 200.000. 200.000. Ya. Salma Batam 100.000. Sidi Nanbasa strip Ani Rawang 100.000. Roni strip istri di Batam 100.000. Sien Baringin 100.000. 50.000 dia si Roni. Roni 50.000 deh. Roni Batam 50.000. Sien Baringin anak dari ini mau 100.000. Roni Pekanbaru strip dia 500.000. Rio calon kau naik pada pakai tongga. Pekanbaru 100.000. Marawandi strip sil Kalimantan 100.000. Marah Jimmy strip Lucy RM 30 ringgit. Karisiar strip Nila 200.000. In strip Dewi Pekanbaru 100.000. Tony calon Pekanbaru 100.000. Sultan Saipul strip Sita 50 ringgit. Sultan Izul strip Z 50 ringgit. Tekmur
Di Subang 250.000. Tukang Kansas strip Ida 250.000. Siya murah. Nasir. Buyang Galedor. Buyang Galedor. Muhammad Nasir ataupun Buyang Galedor di Jakarta 100.000. Sofian ataupun Jopian strip Ita di Jakarta 500.000. Hasan Daler strip Wir Pekanbaru 100.000. Iya. Bagindo CM strip Del 100.000. Buyang Rahmat strip istri Medan 500.000. Yang bunuh mah Sairal 200.000. Di mana itu? Calon mah. Calon lang, sabihin lang. Calon mo. Calon. Ya. Magangalah. Dago yang majudahan eh. Putri Dumai 100.000. Aduh, ya. Saifuddin strip Devi Dumai 100.000. Nak niru. Tono Nadia Pekanbaru 200.000. Sultan Sihen strip Ram Pekanbaru 100.000. Hari Ali Anwar strip Af Pekanbaru 100.000. Sultan Samsir Indon Pekanbaru 100.000. Bagindo Fairol strip Ika 100.000. Sultan Pendi Sultan Dedi strip Yen Pekanbaru 150. Sariana Baringin 100.000. CS Oh, terlalu banyak orang. Jumlah lo. Mana tinggal tadi? 50 terakhir. Sariana apa namanya? Sariana di Baringin 100.000. CI Baringin 100.000. Iwel Pekanbaru 50.000. Latif strip istri Muaro Bungo 100.000. Marasiin strip Sarah Panipahan 200.000. Uyang Rahman calon Baringin 500.000. Uyang Dani di Malaysia 200.000. Tukang Eri strip Nila 100.000. Sumardi Tukang Jodi Dogolawe strip Sor 100.000. Radiah Dumai 100.000. Sultan Razali Ini direct sama Tuan Dedi tu. strip Zahara 150.000. Rob Dumai 150.000. Marah Edi strip Yet 150.000. Oki 50.000. Sultan Buyuang strip Ipat 150. Sidi Siam strip Emma 150. Sultan Basa strip Emi 150.000. Itu jumlah high school yang itu dia. Ini enggak gitu ya. 23. 22. 22 lebih ya. 22 lebih. Iya. Iya. Tambah dua ya. Iya, mama. Tingkit dia. Ya. Iya. Dah, jelas. Betul ya. Mas 16 lah. Iya. Betul lah. Tiga lah tadi. Oh, sipun. Iya. Kau dari Bisan Nizar. Bukan datang kok. Waduh, ya leh. Kau kan datang kok. Datang ke Kunyang. Minantu di Nizar. Sekeluarganya di dari Bisannya. Bisan Nizar. Di Lubuan Luang. Kunyang, aku. Oh, mande. Iya. Luang. Lah sebenarnya. Sapu ya, mana?
Jumlah lah. Itu nang mo do Cuma dia mau. Ah, kan. Cuma. Ada nang Dia unyang kok mah. Iya. Unyang. Di Topo, Tobo kadang. Lubuan Luang. Ah, 50.000. Ya. Mak bulan, keluarga Tongku jual. Ah, di Lubuan Luang, 50.000. Buya Umi. Ah, kau dari Buya Umi. Mak tangku. Ah, gaya daripada Tongku kau. 200.000 daripada Lubuan Luang. Baca je lah. Lihat lah. Yang ni betul. Hah? Tangkai mondoan. Panik ada tangkai ini. Ini tadi nama. Unyang tadi cek ada 50 lah tadi tu. Unyang buat luang tadi unyangnya. Kusya tadi kau. Warna merah kok tadi kan? Tidak boleh 50 lah tadi. Warna merah pun ada tentunya. Ah, nila 50 lah. Boleh? 50 lah. Hah? Stan Saril. Aduh. Kau tadi. Ah, kau daripada mentua mi di Menguatan Juang. Irai. 30.000. Mentua dia mi di Menguatan Juang. Kami itu nak kena ada bikin taguh ya. Menguatan Juang. Nabi. Lagi saya raya ko. Lagi ada Juang. Raya. Kopinya. Pira. Kopi ya. Mana lu bakal boleh pulang ya. Makanya lah. Mau corong. Ada jawab soalnya. Dokumentasi gitu ya. Nampak nang kuat. Dekat. 5.000. Buku siang. Surat dah. Enak. Suruh PJMB. Lelang malam. Buku enak. Dan Pak Argon. Malam ko bakal kayak gitu. Ito lang ba? Kain ya. Dia saja. Buku siang. Suruh PJMB. Malam. Macamnya lah. Di malam gua. Yang gua. Oh, nak mayang mo. Masih kira. Lumayan lagi. Mana ni mas bayang? Yo dito. Udah pay ya besar kahit apa serap. Kami kan itu. Dia sembahyang ya. Ya. Saudara dulu berdia. Ya. Dan balik jangan lepas yang baju mayang mo yang kayu ni. Sesuai ke mana? Nak beli mana nak? Jangan biar dia bukti sembera Selai. Banyak aja. Iya, kalau gua.
Ini aja. Kurang soal pemuda juga gue di kami tendang. Kau ya. Dia mau mulai tiba-tiba. Aku dah mau tidur dah, dia duduk seorang. Ada tapi dia kayak dia. Baru dah ada kata kui marah. Dia kata kuih aja. Malu dah kui je kalau kau mau kata kui dia. Kau ini kan macam orang kau tu. Kalau ini kan, apa tu? Benar ada. Kau nak baca mana? Dengar daripada kita nama sama Tanangok. hasil kita luar lingkuang di perantauan Pabisan. Ipabisan Bapak Mande hasil siang malam. Dengar ayo hasil wak siang malam sampai 29 juta sampai ratui 50.000. Hasil kita siang malam baru popiti sampai 29 juta sampai ratui 50.000. Ringgi 180 kain sabali halai kado 1 buah. Ulang sekali lagi. Penghasilan kita alek siang malam tadi piti nomor piti sampai 29 juta sampai ratui 50.000. Ringgi 180 kain sabali halai kado 1 buah. Nak dago seorang. Nak dago seorang. Ayo sejadah cik. Sajadah lapis semayang. Kamu cerita dah. Nah, yang bu sampai tu nanti sampai puluhan enam. Berapa piti? Sampai tu sampai puluhan enam. Daripada dapat iumbu kita sampai ratui sampai 6.000. Ada pe iumbu kita ya. Jelek kau kena. Baik kita pasal iumbu ko ayo kita sarang ke pemencah. Dembo. Di kano apa namanya? Dela sudah namanya. Tentu dembo. Kok galan sabui tadi ko namo nanti imbau. Dembo minta gila aja maaf. Pada kita nama sama. Kok talantong kan ya tersimbang katuhun. Tadi ambo mulai dengan salam, kini ambo sudahi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.